Farþegar, verið velkomin til Oslo. Klukkuna hér vantar 14 mínútur í 1. Vinsamlega sitjið við sætisböndin spennt þar til slökkt hefur verið á sætisböndaljósum. Við byggjum ykkur að opna farangursskól varlega þar sem farangur gæti var fæst til. Upplýsingar tengiflug að finna á skjám í flugstöðarbyggingu. Þau ykkar sem haldið ferð ykkar áfram með öðrum flugfélagi innanlands þurfið að taka farangur ykkar hér á flugvellinu og fara með hann í gegnum sorpskóðun. Þetta á við jafnvel þótt farangur hafi verið innritaður beint á áfangastað. Við vonum að ferðin hafi verið ánægjuleg. Takk fyrir að velja Icelandair. Verið sæl. Dear passengers, welcome to Oslo. The local time is 13 minutes to 1. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched on. Take care when opening the overhead compartments, as objects may have shifted during the flight. Information on connecting flights can be found on monitors inside the terminal building. All passengers continuing with other airlines on a domestic flight from this airport, please note that you must pick up your luggage and clear customs. This applies as well if your luggage was carried through to your final destination. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair. Have a pleasant day. Ladies and gentlemen, we have to wait here for 1 or 2 minutes until our gate is ready, and I'd like to remind you to remain seated while the other seat sign is turned on. Thank you.
the crew, please of doors and report. Gewoon koud.